додаракон ва хоҳаракони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витамин ҳост. Мо дар ҳар барнома кӯшиш мекунем то шуморо бо сохти ҷисми инсоншинос намуда доир ба беҳдошти саломатӣ тавсияҳо диҳем. Ва дар ҳар барнома хурдсолони зираку кунҷкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бимонанд, ба мо кӯмак мерасонанд ва иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бошанд. Тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 138 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мебошанд ва биёед бо онҳо шинос мешавем. Салом бачаҳо. Ассалом. Хуб, ба барномаи мо хуш омадед ва биёед шинос мешавем. Номи шумо чист? Номи ман Шамсиддинзода Беназир. Офарин. Беназир, шумо чанд сола ҳастед? 6 сола. Офарин. Хуб, биёед бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чист? Ман Шарипова Асия. Чанд солаед шумо? 6 сола. Шумо ҳам 6 сола. Офарин. Хуб, биёед бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чист? Номи ман Қурбонова Марьям. Марьям. Офарин. Чанд сола ҳастед? 6. Шумо ҳам 6 сола. Хуб, номи шумо чӣ? Ман Руқия. Руқия. Бениҳоят номи зебо. Руқияҷон, шумо ҳам 6 сола ҳастед ё ин ки 5? 6. 6. Офарин. Кани номи шумо чист? Номи ман Маҳёб. Ман 6 солаям. Офарин. Яъне ҳамаи шумо 6 сола ҳастед ва анакнун ман ба шумо як савол дорам. Мо ҳамарӯза дар хона, мактаб, донишгоҳ, боғча ва ҳама ҷой умуман тавассути телевизионҳо мешунавем ва мебинем ки ба мо мегӯянд агар солим будан хоҳед, пас бештар аз меваю сабзавотҳо истеъмол кунед. Бачаҳо, ба фикри шумо ҳамин хӯрдани меваю сабзавотҳо барои мо чӣ фоида дорад? Барои чӣ ба мо таъкид мекунанд ки меваю сабзавотҳоро истеъмол кунем? Барои он ки онҳо ба маззан, махсусан меваи тобистон ширин хуш маззатанд. Офарин. Дигарон чӣ? бале, меваҳои фасли тобистон назар ба дигар фаслҳо ширинтаранд. махсусан ба ман гелушу шафтолу бештар писанданд. Хеле хуб. Кани Марьям, шумо чӣ фикр доред? мураббияи мо мегӯяд ки сарчашмаи асосии витаминҳо мебошанд. агар мо онҳоро истеъмол накунем, беқуввату бемор мешем. Бениҳоят хуб. Асия, шумо чӣ фикр доред? ба фикри ман барои он бисёр меваи сабзавотҳо хӯредтон, мегӯянд ки дар он витаминҳо зиёданд. хеле хуб. Фикратон нағз. Кани шумо чӣ фикр доред, Беназир? модари ман бошад, мегӯянд ки мо бояд дар фасли тобистон зиёд мевау сабзавоту тоза хӯрем, то ин ки дар фасли зимистон камтар бемор шавем. Офарин. Яъне маълум мешавад ки агар мо нахоҳем ки бемор шавем, бояд организми худро аз витаминҳо бойгардонем ва барои он ки ба организми мо витаминҳо ворид шаванд, мо бояд чӣ кор кунем? меваю сабзавотҳоро истеъмол кунем. Амехенед? ва маълум мешавад ки шумо ҳам дар ин бора аллакай ба худ маълумот доред ва воқеан ҳам додаракону хоҳаракони азиз, чун ҳоло фасли тобистон аст ва айёми пухта расидани меваю сабзавотҳои тару тоза аст ва шумо метавонед ба ҷои ҳама он маҳсулотҳое ки ба организми мо фоида надоранду метавонанд зарар расонанд, меваю сабзавотҳои тару тозаро истеъмол намоед ва организми худро аз витамину минералҳои фоиданок бойгардонед. ҳоло бошад, биёед аз духтурхола хоҳиш мекунем ки ба мо дар ин бора якчанд маълумот диҳанд. барои касе пӯшида нест ки меваву сабзавот пеш аз ҳама манбаи асосии витамин ҳастанд. масалан, сабзӣ манбаи бета-каротин, қаламфури булғорӣ, марминҷон ва киви аз ҷиҳати витамини С рекордсменҳо ба ҳисоб мераванд. исфанок ва каду бошон аз витамини К бой ҳастанд. дар таркиби гулкарам ва нахуди сабз миқдори зиёди кислотаи фолиевӣ дида мешавад. ғайр аз ин, аксар меваҳо ва бутамеваҳо, хусусан онҳое ки ранги сурх ва кабуди тира доранд, манбаи бои биофлавоноидҳо мебошанд. ин моддаҳое ҳастанд ки ба витамин монанданд ва мустақилона ба ҳам дар якҷоягӣ бо витамини С амал мекунанд.
البته ویتامین ها همه جزءهای مفید ترکیب میوه و سبزیجات نیستند. در آنها مقدار زیادی مینرال ها نیستیده می شوند. مثلا کلسیم و فسفر که قریب در ترکیب اکثر میوه و سبزیجات ها دیده می شوند، بلوک های مهم ساختمان برای استخوان و دندان به حساب می روند. کسلات اسکوربینی به آهن کمک می رساند که از دیگر منبع ها غذا بهتر جبیده شود. خود آهن باشد مینرال است که برای تشکل خون نقش مهم می بازد. میوه و سبزیجات از ناتری، کالی، مگنی، مس و دیگر معدن‌های به ارگانیسم فایده‌آور بای می‌باشند. کم کسانی می‌دانند که بجز ویتامین‌ها و مینرال‌ها، میوه و سبزیجات‌های تر و تازه اینچنین فیتونوتریئنت‌ها دارند که برای از تاثیر ضررآور محیط اطراف ایمن نگاه داشتن ارگانیسم خدمت می‌کنند. از این رو هر روز خوراک‌های گوناگونی از میوه و سبزیجات‌های طبیعی آماده شده را استعمال نمودن لازم است. آنها یکی از منبع‌های اساسی نخ می‌باشند که برای فعالیت درست کار معده و روده و به اعتدال درآوردن مبادله چرب‌ها و از بدن خارج کردن خلسترین نالازمه ضرورند. آنتی اکسیدانت‌ها در میوه‌ها به حجره‌ها کمک می‌رسانند که تأثیر ضررآور رادیکال‌های آزاد را پیشگیری کنند و به این وسیله روند پیشروی را سوس می‌نمایند. اینچنین میوه‌ها ایمنیته را تقویت می‌دهند. بعضی آنها نشانه‌های دپرسی را سبب نموده روند مبادله ماده‌ها را به اعتدال می‌آورند و تأثیر آنتیباکتریالی نیز دارند. استعمال منتظم میوه و سبزیجات‌ها به شما امکان می‌دهد که کار دل را به اعتدال آورید. دیوارهای رگ‌های خونگرد را مستحکم کنید و فشار خون را به اعتدال درآورید. بچه ها اکنون من به شما یک سوالی دیگر دارم. شما هم سبزیجات و هم میوه ها رو در یک جایگی استعمال میکنید یا این که تنها میوه ها رو میخورید و خلاص؟ مادر من باشم از سبزیجات در فصل تابستان هر گونه خورش تیار میکنم. باز بعض سبزیجات را همه خیلی میخورم. آفرین. من هم بادرنگ و سبزی را دوست میدارم. یعنی شما سبزیجات ها رو یعنی استعمالشون رو دوست میدارید ها؟ بله. کنی شما چی؟ آسیا؟ مادر من هم از سبزیجات ها داریم به همه از فصل ها خورش تیار میکنن و من خوردن بادرنگ و کرم بیشتر مقبول است. خیلی خوب. شما چی بنظیر؟ از سبزیجات بیشتر من سبزی و کرم دوست میدارم. بله بیشتر میوه میخورم. من هم تقریبا از شما چنین جواب رو انتظار بودم، زیرا میدونم که اکثر کودکان نظر به سبزیجات بیشتر میوگی ها رو دوست میدارند و میوه ها رو بیشتر استعمال میکنند و بعضی از آنها حتی از استعمال سبزیجات ها حتی در داخل خوراک نیز سرکشی میکنند. باره چنین شده است که شما از داخل خوراک پیاز و یا سبزی رو جدا کرده به یک طرف گذاشته باشید. کی میخیل میکند؟ ماهیا میکرده است. باز کی دوست نمیدارد سبزی در داخل شوربا پخته شده را؟ من پیاز رو دوست نمیدارم. فهمو، اما من گفتن میخواهم که سبزیجات ها نیز به مثل میوه ها خیلی فایده آور هستند و آنها رو باید در شکل تر و تازه بیشتر استعمال نماییم تا اینکه ارگانیسممون از ویتامین و میکروالمنت ها بای گردد. خصوصا قرنفل بلغاری که آن رو اکثریت شما دوست نمیدارید، در شکل تر و تازهش خیلی فایده آور است. کرم و کدو نیز خیلی فایده آور هستند و آنها رو نیز میتوانیم استعمال کرده با ارگانیسم خود فایده رسانیم. خب بیاید در این باره از دکتر خاله خواهش میکنیم که با ما معلومات دهد. میشود؟ دخترکان و خواهرکان عزیز، میدونم که اکثریت شما استعمال سبزیجات ها رو خصوصا در داخل خوراک دوست نمیدارید. پس این سوژه رو تماشا کنید و درباره فایده سبزیجات ها به خود معلومات گیرید. در کودکی به ما اکثر وقت میگفتند که سبزیجات بخور و آن به سلامتی فایده دارد، اما مشاهده ها نشان میدهند که نظر به سبزیجات آدمان استعمال میوه را زیادتر دوست میدارند. اگر شما نیز از جمله آنهایید پس سخت خطا میکنید، زیرا سبزیجات نه تنها بالذات است بلکه برای سالم نگاه داشتن جسم ما سهم کلان دارد. سبزیجات ها از ویتامین ها، مینرال ها، امینوکیسلات ها و دیگر ماده های پرقیمت بای می باشند که سلامتی و فعالیت بسیار عضوها را بهتر می سازند. اینجوری سبزیجات نخی مفید دارد که بدن را تازه می کند.
системаи ҳозимаро ба эътидол меорад ва равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар бадан метезонад. ҳангоми муддати дароз истеъмол накардани сабзавот дар кори системаи ҳозима мушкилот ба амал омаданаш мумкин. инчунин норасоии сабзавот метавонад ба бемориҳои мухталифи пӯст низ оварда расонад. иммунитет паст мешавад ва ҳамроҳ бо он муқоимат бо бемориҳои вирусӣ ва сироятӣ низ суст мешаванд. инчунин тадқиқотҳои илмӣ нишон доданд, ки норасоии сабзавот хатари бемориҳои дил ва саратонро зиёд мекунад. бояд гуфт, ки сабзавотҳоро чӣ қадаре ки метавонед дар шакли хом истеъмол намоед. масалан помидор, карам, сабзӣ, қаламфури булғорӣ ва боз ҳастанд сабзавотҳое ки онҳоро дар шакли хом ба ҳазур истеъмол кардан мумкин аст. маззаашон низ болаззаттар аст, аммо сабзавотҳое ҳастанд ки бояд онҳоро бипазем ба монанди картошка, боинҷон, шалғам ва ғайра. онҳоро беҳтар аст дар буғ тайёр кунед. дар чунин ҳолат витамини микроэлементҳои таркиби онҳо камтар талаф меёбанд. ҳама гуна сабзавот ғизонокии баланд дорад. аз ин рӯ бо истеъмоли пайвастаи онҳо шумо метавонед саломатии худро нигоҳ доред ва ҷисми худро бо нерӯ таъмин созед. махсусан дар давраи тирамоҳи зимистон истеъмоли сабзавоти тару тоза зарур аст, зеро дар ин давра организм аз норасоии витаминҳо танқисӣ мекашад ва ин боиси суст шудани системаи муҳофизатии бадан мегардад. истеъмоли пайвастаи сабзавотҳои гуногун бошад, ин норасоиро рӯйпӯш месозад. дар робита ба ин мо ба хулосае меоем, ки нақши сабзавот дар ғизо калон аст ва бе онҳо организм наметавонад худро бо маводи ғизоии зарурӣ таъмин намояд. бачаҳо, оё шумо медонед, ки дар таркиби ҳама гуна меваҳо глюкоза аст? яъне ҳамон шириние ки шумо ҳар рӯз хӯрданашро дӯст медоред, дар таркиби ҳама гуна меваҳо мавҷуд аст. вале бояд гӯям, ки шириние ки аз мева мегирем, назар ба шириниҳое ки дар мағозаҳо мефурӯшанд, фоидаовар аст ва ба организм зарар ҳам намерасонад. нахоҳ ҷои шоколадро иваз кунад. бале мева ширин аст, бале конфет тамоман чизи дигар аст. хӯрдани вай лаззати дигар дорад. мебинам, ки шумо бениҳоят хӯрдани конфет ва дигар шириниҳоро дӯст медоред, ҳа маҳиё? кани шумо чӣ, руқия? ман ҳам хӯрдани шириниро дӯст медорам. чӣ қадар меваву сабзавот хӯрам, лек ҷои чупа-чуп дигар аст. хуб қайд кардед. бештари хурдсолон чӣ хӯрдании фоидаоваре набошад, метавонанд бо ширинӣ зудакак иваз кунанд. кани Мариам чӣ мегӯяд? Мариам? ман ҳам хӯрдани қанду мармеладро дӯст медорам. агар як сабат се мевагӣ хӯрам, неке маззаи мармелад дигар аст. яъне ҳатто як сабат меваро хӯред ҳам ҷои мармеладро гирифта наметавонад, ҳа? хуб, кани шумо чӣ мегӯяд, Асия? бале, дӯстони ман рост мегӯянд. масалан, ҳарчанд се бомазза аст, вале ҷои шоколадро намегиранд. хуб, кани биёед фикри шуморо ҳам гӯш мекунем. модари ман дар фасли тобистон ба ман ширинӣ кам мехӯрад. мегӯянд, ки мевае ки мо мехӯрем аз шириниҳои мағозат беҳтар аст. вале онҳо ҷои киндеру мармеладро намегиранд. бале, аз рӯи мазза шоколаду мармелад, чупа-чупс ва киндери гуфтаатон назар ба меваҳо ширинтаранд. вале бояд гӯям, ки ана ҳамон маҳсулотҳоеро ки шумо истеъмол мекунед, аниқтара шириниҳоро ба организми шумо умуман фоида надоранд, вале боз метавонанд бар замми ин зарар ҳам расонанд, хусусан ба дандонҳоятон. ва шумо гуфтанд, ки дандонҳоятон мепӯсад. ширинӣ нахӯр, ки дандонат мепӯсад. ҳамхел гуфтанд ба шумо? бале. боз шумо мехӯред, ҳа? далам рост мегӯяд. бале, охир хӯрданашро дӯст медорам. хӯрдани шириниро дӯст медоред, яъне, ҳа? бале. ман аллакай 2 маротиба дар назди духтури дандон будам. духтур гуфт, ки шириниро камтар хӯрам, вале онҳо бамаззаанд. анакнун ба ман нигоҳ кунед, Руқия. шумо аллакай аз намуди зоҳириятон маълум аст, ки шумо шириниро бениҳоят зиёд мехӯред. медонед барои чӣ? як табассум кунед, як бор хандед. дандонҳоятон аллакай сиёҳ шудаанд, ҳа?
барои ҳамин бояд мо шоколадро камтар хӯрем. ман ҳам медонам ки ширинӣ ба дандон зарар дорад. Манро аллакай ду дандони курсии ман аз дастаи ширинӣ хӯрдан пурсидааст. Як тарша бошад аллакай кандам. бале ин хеле бад аст, зеро мо бояд дандонҳоро ҳарчи бештар ва зиёдтар эҳтиёт кунем то ин ки онҳо осеб набинанд. Кани Асия чӣ мегӯяд? модари ман бошад даин таркиб мекунад баъди хӯрдани ширинӣ дандонҳоямро, вале ман фаромӯш мекунам ба дандонҳоям каме сиёҳ шудиянд. Надидед, бояд ба суханони модаратон ҳатман гӯш диҳед, зеро бар замин он ки шумо шириниро мехӯред боз дандонҳоятонро тоза намекунед. шумо чӣ беназир? ман бошам аллакай 3 дандони курсиамро пломба мекардам. Акнун бемалол ширинӣ хӯрдан мегирам. яъне дандонҳои бечораи шумо аллакай осеб диданд, ҳа? бале, вақте ки пеши духтури дандон рафтед, шумо натарсидед? тарсидам. дардам кард, вале илоҷи дигар надоштам. илоҷ буд ва ҳоло ҳам ҳаст. шумо бояд шириниро камтар истеъмол мекардед ва ҳоло ҳам шумо вақт доред ки ҳадди ақал ҳолати дандонатонро боз бадтар накунед, яъне шириниро камтар истеъмол намоед. ва бояд гӯям ки ин ҳолат на танҳо бо Беназир, балки бо ҳар яки шумо ҳам буд, яъне дандонҳои ҳаматон аллакай осеб диданду ҳамаатон ба назди духтури дандон рафта будед. ва ҳоло бошад биёед сюжеи омода намудаи духтурхоларо тамошо мекунем ва бигзор ҳама он нафароне ки ҳоло дандонашон осеб надидааст аз хӯрдани барзиёди ширинӣ даст кашанд ва ба ҷои онҳо меваҳои тару тоза ва ширину бомаззаву фоидаоварро истеъмол намоянд. бо диққат тамошо кунед. қанде ки дар таркиби ширинӣ ҳаст зуд ҳал мешавад ва ин аксар вақт боиси рушди фарбеҳӣ мегардад. ба касе пӯшида нест ки қариб ҳар яки мо ҳамарӯза калорияи зиёд истеъмол мекунем. Калорие ки аз шоколад ба организм ворид мешавад махсусан айон аст. Масалан, энергия ки аз як шоколади сиёҳ мо мегирем барои 3-4 километр давидан басанда аст. дар сурати харҷ нашудани ин калория зиёдатии онро организм дар бофтаҳо нигоҳ медорад ва он ба чарб мубаддал мегардад. ҳамчунин истеъмоли аз меъёр зиёди ширинӣ метавонад сабаби вайрон шудани мубодилаи моддаҳо ва албатта диабети қанд гардад. вақте ба хун миқдори зиёди қанд ворид мешавад, кори ғадуди зери меъдаро метезонад ва истеҳсоли инсулин зиёд мегардад. бар замин ин хамире ки дар маҳсулоти қаннодӣ ҳаст, кори ин системаро душвор мегардонад. истеъмоли аз меъёр зиёди ширинӣ ба дандонҳо низ зарбаи сахт мезанад. шакаре ки дар дандонҳо ё дар байни онҳо муддати дароз боқӣ мемонанд, ғизои хуб аст барои бактерияҳо ки дар натиҷаи фаъолияти ҳаётии худ кислотаи ширӣ ва дигар маҳсулотро ки сири дандонро нобуд мекунанд ба вуҷуд меоранд. дар натиҷа дандонҳо ба пӯсидан сар мекунанд. ҳамин тариқ бактерияҳои хатарноке ки аз ширинӣ ғизо мегиранд сабаби вайрон шудани сири дандон, пӯсиши дандон, пайдо шудани илтиҳоб дар лӯопарда ва сар задани дигар намуди сироятҳо шуда метавонанд. бачаҳо, акнун шумо фаҳмидед ки барои чӣ доим ба шумо волидонатон таъкид мекунанд ки қанду шоколад ва чупа-чупсу мармеладро камтар истеъмол кунед? бале. ва бовар дорам ки пас аз тамошои ин сюжет шумо низ задаракону хоҳаракони азиз аз истеъмоли барзиёди шириниҳо ва ҳар он чизеро ки мо номбар кардем, аниқтараш чупа-чупс, мармелад, киндер ва ғайраҳо даст мекашед ва ба ҷои онҳо бештар меваҳои тару тозаро ки хеле ҳам бомазза ҳастанд истеъмол менамоед ва бар зами ҳаловат бурдан аз лаззати онҳо инчунин ба организми худ витамину микроэлементҳои фоидаоварро ворид месозед. бачаҳо, инҷо ман ба шумо як саволи дигар дорам. оё шумо медонед ки дар таркиби кадом мева ё сабзавот кадом намуди витамину микроэлементҳо ҷойгир шудааст? масалан, себ бо миқдори зиёди оҳан дар таркиби худ машҳур аст. яъне оҳан дар таркиби себ назар ба дигар меваю сабзавотҳо зиёдтар аст. ман медонам ки дар таркиби афлесун ва лимон витамин С бисёр аст. вале ҳамин вақте ки мо гилӣ мешавем ба мо лимон чой метиҳанд. бениҳоят хуб қайд кардед маҳиё, дар таркиби лимон хусусан витамини С зиёд аст ва вақти зуком шудан ба мо лимон чой медиҳанд. ҳа? хуб, қайди шумо Руқия?
من باشم شفتالو را دوست می‌دارم. مادرم میگوید که در ترکیب شفتالو ویتامین B موجود است. خب شما چی مریم؟ من هم زردالو رو دوست می‌دارم. در وی مقدار زیادی ویتامین B موجود است. ویتامین B باشد به کار عصب فایده دارد. درست قید کردید. شما چی؟ زردالو نیست، میوه هم بامزه است، هم فایده آور است. در ترکیب وی هم ویتامین B زیاد است. خیلی خوب قید کردید. زردالو رو نه تنها میوهش فایده آور است بلکه همون دانکش هم به ارگانیسم ما فایده کلان میرساند. خب شما چی میگوید بنظیر؟ من همه میوه ها را دوست می‌دارم. در ترکیب همه نمود میوه ویتامین هست و مربی ما میگوید که اگر سالم بودن خواهی همه نمود میوه را نکفته بخور. آفرین. معلوم می شود که با شما مربیتان در باغچه در این باره علاقه معلوماتی خوب دادن و فکر میکنم که خوب میشد اگر همه کودکان در این باره معلومات می داشتند. ولی میدونید چی؟ ما در باره میوه ها بسیار گپ زدیم و سبزیجات رو باشد فراموش کردیم. اینجا من میخواستم با شما دایر به یکی از سبزیجات ها که خیلی فایده آور است معلومات دهم. میخواهید دانید که این کدام سبزیجات است؟ پس سوژه نوبتی را تماشا کنید. شما نیز تماشابینان عزیز با سوژه نوبتی ما دقت دهید و دایر به یکی از سبزیجات خیلی فایده آور معلومات خود را بیشتر گردانید. سبزی سبزیجاتی است که آن را تمامی سال در بازارهای کشورمان دیدن ممکن است. ترکیب آن از کراتین خیلی بوی می باشد. کراتین باشد ماده است که هنگام به ارگانیسم افزودن و ویتامین A مبدل می گردد. یعنی از این برمی آید که در ترکیب سبزی این ویتامین خیلی زیاد است. و غیر از این در ترکیب آن ویتامین های B, E, PP و ویتامین K و کسلات اسکاربینی موجودند. اینچنین سبزی از کالی، فسفر، آهن، یود و زینک خیلی بوی می باشد. اهمیت سبزی برای سلامتی انسان نهایت کلان است. آن را هم در شکل خام و هم در شکل پخته‌اش استعمال کردن فایده آور است. سبزی به طعام‌های گوناگون اضافه کرده می شود. آب سبزی و مربای سبزی خیلی طعم گوارا دارند. پیوستگی‌های ارگانیکی که در ترکیب سبزی موجودند بهترین آنتی اکسیدانت‌های مینرالی به حساب می‌روند. خوردن سبزی ملک دندان‌ها را با قوت نموده باعث زیاد گشتن آب دهان می‌شود. آب دهان باشد دندان‌ها را از باکتریاهایی که به پوسیدن دندان، گالیتوز و دیگر بیماری‌ها آورده می‌رساند تازه می‌کند. سبزی دارای خاصیت‌های پرقوت پاکسازی می‌باشد و در تبابت اکنه و التهاب پوست به نهایت ثمرناک است. ویتامین A در یکجایی با دیگر ماده‌های مفید پوست را ثمرناک غذا می‌دهند و نمی می‌بخشند. سبزی مکانیزم‌های محافظتی ارگانیسم را نیز بلند می‌کند. بنابراین آب سبزی را دکتران بسیار وقت برای تبابت هپاتیت مزمن و شدید، کمخونی، همچون بعد جراحی و بیماری‌های کودکانه توصیه می‌دهند. به کودکانی که زود به بیماری زکام گرفتار می‌شوند، طبیبان نوشیدن آب سبزی را توصیه می‌دهند. اینچنین سبزی برای بلند شدن قد و سالمی چشم نقش کلان را می‌بازد. خوب معلومات رو تماشا کردید؟ بله. با شما پسند آمد؟ و بینندگان گرامی امیدوارم که با شما نیز معلومات‌های پیشنهاد نموده ما پسند آمد و خصوصا شما دخترکان و خواهرکان عزیز امید بر آن می‌بندیم که طرز حیات سالم و خصوصا غذای سالم را پیشه میکنید و به جای همه شیرینی‌هایی که به ارگانیسم فایده ندارند میوه و سبزیجات‌های تر و تازه را استعمال می‌نمایید. اینجا برنامه ما نیز به انجام می‌رسد. خاطررسان می‌شویم که تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 138 ناحیه سینای شهر دوشنبه در برنامه با ما همراه بودند. تا برنامه‌های نوبتی